Kumshibenta ban kener jingaram nakabenta ki khunswet ki basong basa ha Borsing Syiem Children's Home kabadon ha mausumai ha kasing thodin jong katayo ke MDC jong ka nongsken ka Congress Mary Karpuri kalalan ban IT ya kakali shiki nong penya jong ka ni ka jakari khunswet. Yakane kakali kabala IT deka Congress Karpuri kadai kabala penyo lyngba ka Chief Minister Rural Development Fund CMRDF kanang bakani ka jakari khunswet kanyo ban pendon kam hakaban ai ka jingsakri ka babha yakine ki khanna hakani ka ski lapen ku buram ru ya u jedaya raji ubala pendap ya ka examen matrik nakani ka jakari khunswet hakabale don lang ru Reverend JM Pasa Reverend P Kharwan lang bat kibe Nakalyang upastor Bare ulabatay lengkot sepang ke jing sedang ya ke jakari khunswet bat iki jing ke baki kendu bat menta hakane ke jakari khunswet kidon khat arngut ki kenthai bat khat saungut kishinrang ka Congress kala ong kum ke MDC jong ka nongsken kamla ban a jingaram namar bakani ke jakari khunswet ka ha pasora handrei namar ke jing sem jing ki khana khunswet kala lait banya kendu yo menteri rang ba ke jela u konrat ke sangma bat ulayram ban pinyo yakani ka kali